Haleluya. Itu harap masal channel aja semua itu ting atang daramat pun kena artinya hoy ini Sri Rampur no Sri Rampur do Assam last border onde barang ke West Bengal itu le mandau kana mete jagar itu mana Sindri ona jagar tha prayal program menaha kati mati परिवार माने bahwa ke aku sorry di marang jaga mana di itrik ya itu ena proba kami lagi cala jaruna am hor du pastor menak ko am hor tu visit dia ikwa se unku ho ke dari kena di cala haju ho di sangi jaga kana ho sarigi probo kota marang dia ate kota disem ar kota dhati do प्रभु बिना ona kata pu isor he min ka dia amo katem chala onde am sange in minanya ade प्रभु na kan gota disem प्रभु isora jaga kan dia ate chala jaga lagi chala motor re dorkar banua karon isor sange re jauh gitu entena to nyala pun onde gedi mati pratna program ko hoga hari gudu puna so salah wajang kalau tahin aja tuh rupiah wajang tahin pe rupiah rupiah so nanya lebih gajar dia tuh dahar mana iya nyok ya udah mat makan tuh bina itu mana cukup bina ketiga ini sah rumah med daging tuh aja lay bina itu di jele kena arah jadi ho nyel me kante bang celak kan tale dahar ho geti gya ada hana tola celak tale ya ha ne hana tola ada dahar do hal lagi celak ho gate da situng ho di kajak situng kena kalau ayub na ar pese hantena video do boi udut dari pia karena ninda anaha onte karen adom korma adom kote ma karen ho bunua nyud gia to na karan te ina boi udut dari buna ar raja din ra nawa video onti hijua nawa jaga wante sanam do prabhu mahima lagit gi karon jahare in chala onde gi in prabhu in mahima mai kana karena unigi नवा दिन nyel tie chu kodinya ing guating tan kana town jaga re nuka tola jaga buin he pala kana menkan mokai nyam keda isra प्रभु महिमा हुई ताइमा जे एड्रेस कहीं तो टोला करे हेलन का मोज मसिनारी को nyala हरियर के अडी मोज nyalok kan sakam को दारी को आहोय को रोय का हुड़ू को अडी मोज nyalok kana ar in lagi अडी मोज blessed सिंक्यू दाइंगी अडी मोज सिंक्यू दा ar sarigi प्रभु ते तीन अबुन ईश्वर तीन मारांगाय नाते अब ईश्वर रे भरोसा बन दोहया उनी से बन कोया का उनी के अब एयूर बुना सतु बुना उनी के नवा नवा जगह इदी बुना ईश्वर दा अब 30 बाय बगी बुना कारण जिसु मसे दया द मारांग गते रिसरहा ना बिडनिर करनते प्रभु जिसु आपे भर अपने